Gatho nyingi muno ni guikarania na ithuĩ no tukorwo tugikauru muno tungiaga gucokia ciũria imwe ndrona haha. My daughter has refused to study. She says she wants to preach. She is in secondary school. Could it be a mental disease? It's a mental problem, not necessarily a disease. Zeal without knowledge. Ni mundu wina lego tawritana ena passion ni mwite. We cannot doubt the calling tondu ekwenda uthio hujini ri no maka korwo ni gwite kamagambo handu aga kuhujia thukuru niki. That's a good question. Tukona see you ko. That's a very good question. Na unamenya no kurenda kuhigura kanitha. Hihi. Kurenda kuhigura kanitha. No riure ritana riu ritari na kumenyo. Rithia finally rigaguthukia. Zeal without knowledge is dangerous. It will mess you up. Akoro ni anxiety. I don't think so. Kana ndarenda guthoma kana ena maundu mangi. No muhaka uko kwina maundu mangi besides that tondu ni ukurigwo ni atia mundu wi secondary ekuga ndi guthoma. But I had a case in the high school of a man ari CU, ari a leader in the CU na ari form 4 akiuga nenda gutiga cukuru. Form 4 atareka KCSE athia kahunjia. Onete ndenda gwika kigeranio Riu hau no icirie no ko ni aitigagira kigeranio kana ni ona ni acereirwo muno ni etirwo tene athie aingire no gwiciria ni gutengerera maundu. Thina ucio ni thina wa muhanyuko uyu twinaguo wa andu ethi. Waigua ni urenda gwika undu no makondo ucio uwike rucio. Enda gutwarithia ngari no makomitwarithia rucio. Ndaramenya utungata ri bado ni ufati gukorwo wina githomo. Ni marungo tondu riri andu aria urathie kuhunjiria ri no menya gwiciria thina uria twinaguo especially nowadays is tura assume andu aria turahunjiria ni aritu ni irimu mundu uyu ri na warega guthoma ri ugathie hunjirie professor mwire atia ugathie hunjirie mundu uruta assuming aruta wira fengi ndungihota ku deal na andu cosmopolitan andu in the urban church. No anga ukuri urenda kuhunjia ku kwanyu gicagi no urenda kuhunjiria andu aria maruire wiyathi matari makinya kirathi handu no icon urenda kugia na impact no muhaka wicirie beyond the calling. On a Petro or in the book of First Peter neraga andu akimandikira kamera atiriri to your zeal add knowledge. Thini wa passion iyo yothe wina yo ri hari kiu wendete ri ongerera umenyo. Gitumi gia Paul kuhota kuandika 16 epistles marua 16 ma Biblia. He's considered the best biblical scholar. Mundu ucio ni athomete watho, ari lawyer wakiri. Mundu ucio ni athomete dini tondu ari muthinjiri ora Pharisee, muthomithania wa kirikaniro. Mundu ucio ni athomete Greek mythology, maundu macio mothe. Na nikio ahotire ku reach more people tondu ena ugi. Na nikio athie kundu kuna ni akota guikara nao tondu ni arama understand. Auma guku athie mwena uyu ungi akandikira kanitha wa Philip tondu ni arama understand ari muthomo. Githomo ni kuheaga utauku wa maundu no kahota ku deal na andu aingi makiria ya mundu utari mu. Advice yaku kwi kairitu gaka karegete thukuru ati kaenda kuhunjia gokeru muhunjagie nako ungikera atia? Ni etikere abe acoke cukuru arikie form 4 na angihotithio ni Ngai athie campus or college athie college tondu ona kihunjio-ini giki ri to muhaka ati ni ugakorwo na enough resource ya guteithia family yaku
tondu ministry ti biashara tutithukumaga ministry. Takahea example yaku wewe pastor. Yes. No utanatuika pastor. Ni tanatuika pastor ngirikia high school ngiri university ngika degree gire or 1 in 2 ya psychology and international relations and diplomacy. Koguo riu ndakirikia hau ri tigo ndakingirire into full time ministry hamwe na riu gukika maundu mangĩ ma consultancy cia mental health na indo ta icio. Wahunjagia hindi wathomaga ta wari wa CU ndabirie kuhunjia de form 1 nini ndalindire we mono worship ndaingira cukuru the first day we mono. Yes, twero ithuothe tuithe haria twine rwimbo nini ndatongoririe rwimbo kuma hindi iyo ituika mutongoria wa CU nginya form 4. Koguo no urathoma na no urahunjia. Hena platform cukuru iniri kwina platform urenda kuhunjia hena platform. The platform is there. It's just that now you are thinking beyond your time. You are pushing yourself beyond what you can handle. Tondu wewe cukuru urathi kuhunjiria na we secondary. Urathi kuhunjia ko. So it's not a mental condition. No, it's not a mental condition. I don't think so. No jire mamu wa watiriri amusharirie mutungatiri soba. Uthiete thukuru onake. Mutungatiri uthiete thukuru. Ndaguo guo tondu ariri he mutungatiri turonire the other day magi ati mundu uroka hau mucirika akamwira uria we arwarite kidney failure amuragie kidney failure ikoragwo no kiragia tondongi amuria kidney failure ikoragwo kai nyuite iri ya jau amuria kidney failure ikoragwo hau niguo mione kidney failure na nĩ tekero tũrĩũragia atĩrĩ andũ athiĩ mathiaga ciũngano ici rĩ agorwo nĩ mekwenda gũtuĩrio amucaririe mutungatiri na mutungatiri senior na mutungatiri wiganĩire kiugo-inĩ na ũhunjĩtie ihinda inene atuĩke mentor wake na mutungatiri ucio angiona mutungatiri uthomete mekuo mathiete mageka diploma mageka bachelor's ya theology na mageka masters ri ni ekuhota kuwalk na kairitu kau yes na kamente wega na mutungatiri ucio I believe ni ekuhota na kuona atiriri ni makana mwana ucio ena ritani riu na ni ekuwalk nake wega nginya agakinya ukuru muiritu ucio bado no agukorwo akienda kuhunjia ri riria akarikia cukuru ri ni agakorwo atuikite muhunjia na kuria tungatiri atumia very stable na kuria tungatiri ona thuri very stable ona koti wa kanitha wanyu irigi ungirora one kanitha wao ri rigi ndarona mundu ucio angioya atuike mentor wa mwana wake ri no athia outside ona kanitha wao but amusharirie mundu stable. Teithio, my son refuses to go to work for a full week, drinks whiskey without talking to anyone. How can we help him? Very concerned parent. Okay. One, turari uhoro wa alcohol use disorder by the time tukinyite hau mutumia ucio aroga disorder niki nĩarega gũthiĩ wĩra ĩtuĩkaga disorder rĩrĩa tuĩka wakinya handu drug yothe yakinya handu atĩ nĩ watiga gwĩka maũndũ marĩa ũngĩreka ma kawaida ma o mũthenya. One, nĩ warega gũthiĩ wĩra kana ndũraigua ũkĩenda gũthiĩ wĩra. Number 2, ungikana na mundu wothe akinya handu riu ni atiga gutuika social drinker aria manyuagira na kuja na aria maranyua during occasions but ni ajia kurehe njohi nyumba na ni aranyue wiki. That means njohi ni twikite riu companion wake ati na ndangĩbatara mundu ũngĩ kunyua we na njohi me hamwe ko sawa. Haya, number 3 aranyua whisky. Tukirora ithimini cia njohi ri ni kuriria witaga standard drink. A standard drink ni ta let's say aria manyua Tusker shuve moya Tusker ni standard drink. Aria manyua wine, a glass of wine depending na alcohol content ni standard
one standard drink. Aria manyuaga spirits na brands na whiskies icio ri niria metaga toti imwe ni standard drink. So uyu ri aumite beyond the consumption of one standard drink per day agathie kunywa njohi nyingi. That means ni akinyite level ya riri alcohol tolerance. Ati ajiririe kanini athiaga akiongagirira tondu njohi uria ikaga mwiriri njohi yukaga naturally mwiriri uria meciria maitu mombitwo ri we experience pleasure na maundu maingi. Taru ngikara na murata waku a good friend muikare thi mutheke, that's pleasurable enough na ni urienda gucemanagia nake kaingi tondu ni agukenagia. Koguo gukinyaga handu mundu anjiriria kuhuthira njohi kana ndawa ri njohi ciga kiria urahuthira giga take over function ya mwiri ya meciria maku naturally gukuhe pleasure. Na nikio wonaga tondu the brain is seeking that pleasure ri nikio habit iyo ya kugucia thigara tondu ni irakuhe pleasure ri no nginyo micokere kaingi na kaingi nigetha gikeno kiria irakuhe ri ithie gikiongagirira. So uria wahuthira ndawa ihinda inene ri that pleasure tondu ti natural ri ni synthetic ni induced tiria generate ni mwiri natural process ri space kana span yao ithiaga inyihite na nikio wonaga mundu a thigara ri after mathaa matatu ri ni kwenda thigara ringi tondu the content ni anyiha na mwiri ni uretia kirio uheaga nigetha uiganire. O wathi umenyerete kunywa thigara 3 per day ri mwiri ugathi umenyerete koguo mwiri ugathi ukidemandaga thigara nyingi na niho addiction yukagira. So by the time mwanake uyu akinyite handu ndaguthie wira ni tondu one alcohol has significantly impaired maisha make na muikarire wake wa o muthenya. Koguo wira ti priority, njohi ni priority. Niyo number 1 tondu njohi ni wira mu manage na ni wira mu control. The solution is kumwethera athie for rehabilitation. Na rehabilitation ni kwanjiriria na riri detoxification. Abe athimu amenyo alcohol content igana atia nigetho na amenye treatment igana atia. Joke njire family yo mutikagerie for 1 minute go stigmatize kana kumukuma kana kumutega kuria arithie gwetha psychologist ona family ni ku need counseling tondu agigakinya hau andu eringi tuonaga mena substance use disorders hega thina gakoragwo kumanite na muci na treatment should cut the whole family ni family yothe igathie treatment nigetha matuke support system. Yes, nigetha macoke matuke yo nio maramo support. So he's already at the place of alcohol use disorder. Yes. Okay. Ciuria ni cigeire jamba ya wira na ruo muno. Hi, please help. My son is in Form 3 and has developed an attitude of anger which results to fighting in school. We have been expelled from 3 schools, and now where he is schooling this second term, he has 2 cases of fighting. Akauga ni dressiriria ni kunywa ranywa vagi teithia muciari uyo ati mwanake uyu atwaritwo thukuru na marakara moru muno ani expelletwo thukuru cigana ona 3 na ona iri ari riu thaa ici ri ena kesi 2 cia bara ataithio. One of the symptoms kana cionereria cia mundu ena thina wa meciria is ni arakaraga na ihenya. They are easily provoked. Na provocation iyo ri agi ni kugitwo gucia kini kugitwo agiugitwo ri ni reactaga na ihenya. Ni tokona mundu uramenyerete ona angikinyo akingira ngari ni ndekuria mundu ni atia wathina ni ekumenya mundu ucio tokoti kwendaga no mundu wina thina wa meciria ri ni ekureact arume mundu uyu
kana amuhure whatever ru mundu wena thina uramugia mutwe kana ngoro-ini yake ri in most cases nima displace or so deflect displaced aggression. Yeah, it is displaced aggression. Koguo mundu uyu ni afatie one a counseling psychologist tondu ni afatie aheo opportunity ya guthikiririo na guteithio so that displaced aggression idirwo nayo. Koguo kumuigata cukuru is not a solution. Mundu ni acaririo mwanake ni acaririo help. Tareka tukuria atiriri ni ngurikana kuma kwanyu ni tariu cukuru njega wakorwo cukuru no amufeari father ni akoragwo ku wakorwo ni CK ni koraga referred eku wakorwo ni PCA ndagire kuyuria atiriri guku kai gutari either chaplain acio mateithagiria ciana ici ikuria cukuru. In fact ni gufati uko na counseling psychologist in the school, I think. It's a policy. It's a policy. Ni gufati uko a counseling psychologist in every public school. Na universities ni director wa student affairs. Yes. Mukoragwo. Yes. Kai maundu makaga gugithondekerwo cukuru niki tondu aikorwo policy iroiga kugia na mutarani uthomeire na mwere ngiona ni arutani mari oku mathomete ngwicine kiu ni kiuria gifatie kurio kana ni atwarirwo kuona in all those schools kana ni onire opportunity ya ku access counseling tondu I called on the opportunity of there's a gap somewhere. They know a structure ya shukuru and how those matters are supposed to be sorted out. Tondu ona mwana agikinya hau agikinya ni kuingatwo shukuru maita matatu ri not necessarily ati kwina mwalimu counselor kuuri. All these teachers were in that school, in that environment. One of the courses share universities here teachers is counseling. I think there are units they do on counseling. There's a unit of psychology. Yeah? Koguo ri no mwaka kohe na mundu wari ufati kwariria mundu uyu no nake ri ona ndararirio ri akona ni wega areka agitunio na no muhaka mwana uyu ri no muhaka ko danabia kurwira huko. It's something that has come through time. This is just a provocation ni trigger ni akinya handu rundu ucio wa uburuka no muhaka gukorwo hena kaundu kambirie handu agikinya handu riu ndangihota ku suppress anger, ku suppress disappointment na frustration akame express. Koguo the process katika gukorwo afflicted na ku express it takes time. Sometimes it can take time. That is a sign ni aretha identity kana arenda gwika uguo hihi guturithia ciari. By the way, he could be reacting. No ko ni ku react react tondu hihi gwikira ciari thoni na kuga ati riu ni uyu agetha identity in that anger ni communication areka. He's communicating hena kaundu arauga kaundu atarathikiririo tondu riu rai ko mundu ni ingatitwo cukuru maita matatu no mwaka makoni ni maririe na muciari aikono ingatwo guku niki gurathire na mbere akoro ni acokirie kana akiakuga satisfactory agithie cukuru akiweka no mwaka guko muciari uyu ri I think maybe ndahotire gukinyira gituri kio horo erirwo uria afati arenda kwirwo mwana ni amenyi uria twirirwo mwana ni uria muciari arenda kuigua na runo menyeru muciari ni kendete mwana ndeko kimucariria cukuru okuwa thiire ndeweka the same thing. But you see also again aggressiveness ya harori ni symptom na nohoro wa marakara Margaret ni munene muno uyu arauga atiriri kimuri muriega ndereti yanyu ni avata muno ni andeithia kumenya mwari wakwa aturaga imaginary life na marakara moru marakara moru no thina wa meciria niguo aroria akauga tariu kuma ira rocine ndiwe eko tondu ndangiguthikiriria gwikatia ndamuthaitha. Anga marakara maya ni mirimu ya meciria no yage gukorwo i murimu wa meciria no ikorwo ni inability ya ku manage marakara. Eke explain kaundu njega
na ni common na adolescent na young adults. Uria meciria brain developaga ri hakiri brain parts nyingi na part function kana wira uria irutaga. He part igiri very important, especially ugeciria uhoro wa andu anini. Itagwo limbic system iria ikoragwo niyo function niyo ituteithagia na emotions ni thamiri emotions mawigwi na ni hari part ingi itagwo prefrontal cortex. Prefrontal cortex ri wira wayo ri ni executive functioning niyo tuhuthagira gwiciria gutua matua, problem solving, decision making. Ciothe ni functions cia prefrontal cortex. Now part ino ri niyo imachuaga the latest na dikinyaga maturity ginya mundu akinyie age 25 years. No emotions development the system limbic system ri niyo yabaga kumachua. No ino ya executive functioning ri ya decision making ri na risk assessment ri niyo ya mwisho gwika atia kumachua yukagecereirwo. That means what? Nikio wonaga adolescents ri kana andu aya nyinyi ginya gigakinya 23-24 years ri emerging adults ri, for them emotions niyo mekaga maundu emotion driven nimo matonguragia mawigwi ni gwenda kwendwo. It is very important no ginya nyendu mundu uyu no tungimwira tunywe bangiri ndakwamba gwiciria mathina ma bangi na consequences na nikio wonaga they are very easy kurwa tondu ndaramba gukira ambe eyucokerie necuranie yuria atiriri ndeko uri consequences nikii tondu this part very fully developed. However iyo ndiagiriirwo gukorwo excuse ati ya mundu hindi ciothe twitinde tukiuga ati ni twi mwana ndugimarite na nikio wonaga ona risk assessment ya ori nurwe yuria tari mwana umaga cukuru akora rugiri akaruga rugiri thaa mugwanja cio tuku ati athie na kuwetha thigara na ki ni mwana ucio ni yuragia kateciragia atiriri ingiruga ngwe nyoneke kuguru kana ingiruga ngore mikora na ku mahure wendeciritie uguo kana akaingatwo cukuru kana ni akaingatwo we ni riri reke thie ngire thigara. That is all uguo tu gunywa bangi biu gunywa no ndarona na nikio iguaga makirizon makwira atiriri bangi ni rahonia cancer ngakimoria wina cancer yo wituike ati ni withondeka ureka atia ni prevention uragithondeka ni tundu ndareciria uria nie nawe na miaka itu na wisdom itu na nikio it is so easy kuigwa mwana akiuga atiri nyo na giki githomo ndikwenda mwana ucio ndara understand consequences wega uria wewe muciari ura understand cia gutiga cukuru ni kuga atia ona ndarona hau kabere tugucokia kiuria kianga gikiuria giki kia marakara na ni kirorio muno ni tukugeria tugicokie reke tuikirie na ni ngatho nyingi muno ni gututumira SMS cianyu no tugucithoma uri iroka